nyuma yuko leta z'Ubumwe z'Amerika itangaje ko ubwato bwose buzajya bunyura ku muyoboro wa Hormuz bukishyura amafaranga igihugu cya Iran cyavuze ko kizajya gicaginga buri bwato buzajya buca ku muyoboro wa Hormuz. Amerika yavuze ko ubwo bwato bazajya bahita bufatira ibihano ndetse ubwo n'igihugu buzaba buturutsemo. Ariko n'ibintu China ntabwo iri kubikozwa, yavuze ati ibyo bihano bya leta y'Amerika iteganya ku bantu bazajya bishyura amafaranga yo ku muyoboro wa Hormuz Iran yaka, ati ibyo ntabwo bitureba, ntabwo tuzigera tubishyira mu bikorwa cyangwa se tubyubahiriza. None leta y'Amerika iraza kuza kubyifatamo gute? Ese bino bintu babihuza gute nyuma y'uko leta y'Amerika ivuze ko ishyizeho blockage ku muyoboro wa Hormuz? China nabwo yarabyamaganye ivuga ko ubwato bwayo igihe buzaba bwaciye kuri Hormuz bwatanze ibisabwa, leta y'Amerika nayo ikwiye kubitambika imbere, bivugwa na minisita w'ingabo. Ariko twabonye China nayo isanga yakoresheje izindi nzira, cyangwa se ugasanga muri media wenda ntibabivuga, ugasaba ubwato bw'Ubushinwa buca hariya. Hari bwagerageje guca hariya, ariko inzira ntabwo ziri nyabagendwa nk'uko CENTCOM igisirikare gikorera kuri Arabian Sea hamwe bafungiye. Bavuze bati guhera ku itariki 28 z'ukwa kane bamaze gusubiza inyuma ubwato bugera kuri 48. Twavuga ko se China ica hariya, ubu se bino byo ntabwo byabibareba, cyangwa leta tuzabone ko itarasa ubwato nanone bituma China nayo yemerekane gose. Wowe bino bintu ubifata gute? Documentary ni mu gihe aba general ba leta y'Amerika ubwo bane bwose muravuga ati meditamo turayitakaje, gati babaje no kwiyakira. Ese Donald Trump amaje kugaragaza n'ibimenyetso ko NATO nayo igiye kurangira. Iki gisebo Donald Trump araza kuza kugikwiza kuko NATO kuyidorenga abasirikare mu Budage n'ibimenyetso bigaragaza ko NATO nayo itangiye kugwa hasi. Urakuze cyane Kenny. Amerika irimo kurangira rwose completely, babandi basigaye bavuga bazajya bavuga ariko ibintu bidahari bitagaragara bitaboneka. Hera kuri crise turimo, reka tubyinjemo rero. China ni super power muri nucleaire, mu baturage, muri economy, muri industry, mu bikoresho bya gisirikare, mu mazi, muri buri kimwe cyose. Ntabwo China iri ku rwego rwo gufatirwa ibihano na leta z'Ubumwe za Amerika. Nuvuga ngo Amerika ivuze biriya bintu, China irakubwira ngo muri uyu mukino iwita umukino wa politiki wo gufata ibyemezo biri unilateral, tutagiyeho inama twese, ntawe uzabyungukiramo. China uvuga ngo mu gusubiza itikora icyo bita principe de réciprocité. Urumva ishobora kuniga Amerika mu bundi buryo ahandi bikagira gute bikaburizwamo. Ubundi buryo China ishobora no kutabitangaza. Niba China ifitanye amasezerano na Iran n'Uburusiya n'ibindi bihugu, ntabwo Amerika ishobora kumenya ngo byarishyuwe ntibyishyuwe. Ishobora kuvuga ati namaze kubyishyura kera. Nese muri zo za cryptocurrency, cryptomone, zo bitcoin nyine, murumva Amerika izamenya transaction ibijya mbere. Niba akoresha uriya muhanda wa gari ya moshi, niba akoresha ziriya koti zino koti zo muri kice cya Pakistan, niba akoresha Afghanistan, abashumwa bafite uburyo bwinshi bwo kubitangaza. Ariko cyane cyane Amerika ari ibitangaza nayo izi ko bidashoboka. Neza Amerika yashatse gufatira ibihano na Korea ya ruguru bikanga, n'ubundi kabana nabyo za Belarus, Iran. Nuvuga ngo ku bihano bya leta z'Ubumwe za Amerika cyane ifite ibisubizo byinshi byo kugera ku kishaka, kandi Amerika n'ubundi gaseba niwe wabyita ngo guseba. Ariko Amerika ibishaka kubigaragariza isi ngo ikuruye China muri confrontation. Naho China buri akeshi ntabwo ujya muri direct confrontation, ishaka izindi nzira, ibindi bisubizo, n'ubundi bikarangira Amerika rigize gute? Amerika ari bihombeyemo. Norese ubihuza gute n'aya mata atanye gufatirwa n'abahuti mu gice cyo muri Red Sea? Byose barimo akaboko k'Umushinwa n'Umurusiya. Nuvuga ngo China ifite indi karita nayo yashyira kuri Amerika, Amerika ikagaruka kuri point initial. Muribuka Amerika izamura imisoro ya 250 40% ibintu bitabaye mu mateka y'isi. China barayibajije, China avuga ati rero twebwe ntabwo turi buhubuke muri iyi gahunda ya Amerika. Amerika biteguye ibikora ibidutunguye itatugishije inama, ariko bino bintu ntabwo nta muntu numwe bizungura. China yaritonze yegeranya ibintu yakubita babaza Amerika, ihita ikubita muri tererari muri yo ati Amerika itisaba imbabazi. Trump rwose avuga ati mushyiremo inyoroshyo imiyaga. Yatanye avuga ngo nta kintu cyo muri art gikoreshwa muri
mu ruganda zino nganda zose zigezwe yaba iz'intwaro zikora ibikoresho bya gisirikare indege ibyo byose Amerika isitangira noneho China igihe Amerika yavuga ko ugiye guha ibikoresho igihugu cya Taiwan byageraga muri biliyoni 11 barabibrotse ni biliyoni 40 yego icyo bivuze Global Herbal Medicine barizewe kandi bavura mu gihe gito cyane ugakira indwara zananiranye ku bafite uburwayi bwa diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Global Herbal Medicine bagukuraho rikaka. Ku bakunze kugira uburibwe butandukanye bwo mu nda kugera kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga basunze aho bari bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bavura abagore bakunda kugira ibibazo byo mu myanya y'ibanga birimo ama infection ndetse n'imihango idakama. Ikintu na kimwe ibihano bya Leta Zunze za Amerika byakora ku gihugu cy'Ubushinwa bitewe n'urwego Ubushinwa bugezeho. Ahubwo Amerika iri kwenyegeza amakarita Donald Trump yo gucamo isi bice nka 2 cyangwa 3 kugira ngo cordio igaruke mu bundi buryo none bweruye. Urumva no toniri China n'ibindi bihugu birarebwa n'ibyo cyemezo. None se Amerika irongera irafatira ibihano se Pakistan. Nuvuga ngo Amerika iri kwikururira abanzi beshi. Abo banzi beshi rero nko kumwe nabikubwiye kare bazakora network y'abanzi ba Amerika n'Abamerika yanze nibo bazakubita Amerika hasi. Nubundi alliance ubu gushyira hamwe kw'ibihugu niko gukubita hasi ibindi muri geopolitique. Gusa nuko harimo n'abatabyerura ariko Amerika ibangamiye izi gahunda zose bitewe na Donald Trump z'isi, ubucuruzi, igisirikare, communication, diplomasi. Nyine Amerika yigize gangster irenga ku bintu byose by'amategeko n'ibyo yashyizeho n'ibyo humvikanye n'abandi. Iyi faze tugezeho rero niyo Amerika irimo gukubitwa. Budeja yatangiye gukubitwa biciye ku gihugu cya Iran. Tujye muri ibyo bintu bya NATO. Ibyo bintu bya NATO tunagaruka no kuri iriya gahunda yindi ibintu Hezbollah iri gukora igisirikare cya Israel. NATO rwose abantu bose bari kubigaragaza ba Donald Tusk abantu bose hirya no hino urumva yego bavuga ko Amerika ku withdrawing NATO ku gice cy'Uburayi cyane cyane mu Budage kandi Ubudage no Amerika ifite base nini irimo abasirikare benshi bagera nko ku 58 hafa urumva 50 bavuze ko rwose bigiye gutangira ku withdrawing ibyo 5 withdrawing muri amezi 6 agiye gukurikira urumva yego ariko bivugwa ko ari uko n'ubundi Burayi buri kubona ko NATO nta kintu yabumariye. Amerika nayo ikavuga ko NATO nayo nta kintu yabamariye ku gice cy'Uburayi nk'Ubudage ubwagombaga gufasha igihugu cya Amerika muri iriya ntambara. Ngo ni uburwego rero ngo rwo guhana ngo Abadage ngo Ubudage ubwo n'Abanyaburayi ngo bumvireho urumva ariko sukibaza wowe muzicana ngo murindirwe umutekano n'umuntu utawufite. Amerika nayo nta mutekano ifite kandi Amerika nta n'imisanzu baheruka kuyishyura nta misanzu baheruka kuyishyuramo. Ibyo rero bose barimo burimo urasenyuka nyine ugeze ku gihe cyo gusenyuka. Ariko bibuke ko Uburayi bufite coalition volontaire y'Ubudage Ubwongereza n'iki gihugu cy'Ubufaransa ko bagomba gukora uruganda bahuriyeho rw'imbunda kwaruma igisirikare ku rwego rwo hejuru. Nibwo Abadage bavuga ati igihe kiragize twicungira umutekano wacu ni wake up call no ku bice byose by'Iburayi abantu bamemenge uko Amerika nikira umufatanyabikorwa mwiza wizewe wo gukorana nawe muri izi gahunda. Harya barumbwiye ngo abagenerale ngo abantu bahiye ubwoba mu bijyanye abagenerale batandukanye mu kubutaka bwa Leta Zunze Amerika bamaje gushya ubwoba bavuga ati midterm twamaje kuyitakaza. Yes, midterm yego bayitakaje kubera ikibazo cy'ubukungu kiri muri Leta Zunze za Amerika. Garon irakomeza kuzamuka ku kigero cyo hejuru mu bintu bitigeze bibaho kuva nyuma y'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Urumva ni ibintu byaherukaga nanone mu myaka ya crise ya energy mu 1970. Ni ukuvuga ngo aba Republican
bitewe n'ikarita Trump yajyanye y'intambara mu gihugu cya Iran, ntagereze leta n'imwe abona. Iran igakomeza kwigamba itsinzi. Iran ivuga ko yiteguye umunyamerika, ko ibintu Trump avuga ngo complete mu intambara, ngo special operation ngo zirangiye mu gihugu cya Iran, ngo yaratsinze. Ni ibicupura ari gushyiramo abantu. Iran bavuze ati mube kari, muba arate, uko Trump n'inzoka arihinduranya n'indyarya, ashobora guhindura game. Bije nyuma yaho yanditse irabaruwa avuga ko rwose nta approval ya Congress akeneye mu bitero kuri Iran, ko akazi yagashoje ngo bagiye gukurikizaho Cuba. Ariko birangiye muri ya politike nanone bambike ni arana igira tekinike. Hari ukuntu umuyobozi asiga ibyuho mu buyobozi arimo kugira n'uzamukurikira azabigwemo. Anashaka manda ya gatatu yemererwa n'iteko nshinga se. Byo naga byitayeho. Yaraga Keni twagiye tunge nagiye mbabwira keshi. Donald Trump ibintu bakora barabizi. Donald Trump hari abantu bamukiniye amakarita babakire babaherwe, nari mu bantu bahombye. N'ubundi yibara mu bantu babakire babaherwe. Ibi bintu bita milite internationale mu buryo bumwe byahombyaga leta z'umwe za Amerika. Muri iyi myaka ikurikiye ntabwo byaye bikiyungura. Uko Amerika yungukaga igihe yari super power, China itarazamuka, Russia ikiyubaka, urayibona izo za Iran zikiri muri analogue, ariko aho hari kwiyubaka icyo bita side global. Side global irimo Ubushinwa, Burusiya cyangwa cyo bavuga BRICS cyangwa SCO, byatkuye ku ntebe leta z'umwe za Amerika. Amerika ari ubuntu bwishi yabonaga mu njyawuro, ma petrodora, mu buntu bwishi, mu bihano, urumva abantu bapfukama, ibaca amande, ibaca fine, ubwo bwose yarabutakaje. Ariko still Amerika iguma iri kuri karandiriye cya kuri map yo gukomeza ifasha. Muri Amerika muri zino entity zose zigize UN yashyiragamo nka 70% inkunga, imfashanyo, amafaranga, buri kimwe biva no musoro y'umunyamerika, mu buzima, mu bintu bwose, ubutakataka bwose hano ku rwego rw'isi. Ari byo bintu bapropoje we na Elon Musk muri Doge, bakagenda babidojinga mugani, bakagenda babikatinga cut off. None Amerika arigaruye ya karita yo kuzana imperialisme ngo yongere ibohoza ibihugu itagendeye ku mateko mpuzamahanga bifite imitungo kamere. None bya bihugu bizongera bipfukamira Amerika kuko yo ifite nanone imitungo kamere iyoboye cyane cyane nka energy na tererare. Iyo karita Trump arayizanye irakora businzi, irapfuye. So ubwo azaza amajwi y'ibihugu muri Amerika amareta avuga ko ashaka kwiyomora nayo kuri leta z'umwe za Amerika. Niba NATO isenyutse bavuga ko yatangiye nk'uko Donald Tusk abivuga ko nibyo, n'abadage baravuga ati Imana ishimwe twikora umutekano wacu w'abanyaburayi, icyo gisikamu cya Amerika, icyo gikoperative kirarangiye. Kuko n'ubundi kuva NATO Amerika yayishinga, uretse ubutero bagiye bagaba muri Iraq bwo gusahura, muri Libya, nta muntu Amerika bavuga ngo yigeze amafaranga yabo ntabwo batanze muri NATO bavuga ko bayakoreshe mu buryo bugaragara. Nta tekinoloji y'imbunda y'Amerika yabahaye mu Burayi, nta ruganda yabahaye, nta gisirikare gikomeye yabahaye, dore batakaje na Ukraine. Urebye Amerika ese urugendo rwa King Charles wa gatatu ubwo watanze iki? Oya biraba ari symbolique. Rakine abantu baba basigaye ku bintu bya abantu bumva ko aje gusorova ibintu cyose kubishyira ku murongo, kuvuga ngo urugendo rwa papa muri Afrika. Rigara abantu basigaye bari symbolique. Ndakurayi umuntu witwa papa, ababami, abo bikoma ngoma, nkuko bavuga ngo president wa Israel yamari cy'abanya-Israel na karakare. Bino Charles wa gatatu ni ibintu biri symbolique byo kwibutsa umubano no kwereka isi ku Bwongereza bwakoroneje Amerika bukaza kwemerera iyo independence. Urumva nta bintu birenze bya hatari, nta bintu, kuko buriya urwego rw'ubwami bwa cyami mu Bwongereza ni urwego ruri symbolique, ntabwo ariko rufata ibyemezo. Wenda bazana izo filozofi bakabizana nyine, ariko ntabwo bikurikizwa.
erega mumenye ngo ibintu ubu byageze mu mbaraga, muri force militaire, mu gitugu, mu gitugu, nta handi hantu bibera. Papa sari kubera yego nta kintu, nta effect nimwe ntayo hari, ariko kwa rujya bereka isi ko Amerika yihaye imbaraga n'ubutware itayishoboye, kandi Amerika ibintu byo kuza iterana amagambo n'abantu mu bwami atari byiza, bari kubicira umuti mugana w'abandi bari kubateza isi. Ariko Trump ntabwo ari umudiplomate, ni umucuruzi, ni umuntu w'umutransactionnaire. Abo Trump yabonye ibintu kampani y'intambara idashyigikiwe, abajyanye muri guerre froide. Nk'ubu biravugwa bicekwa ko nk'ubu ntuzavuze ko ibintu bya Republican n'ibinanirana Elon Musk azakora icyo bita American Party. Urumva? Ahubwo biri gushyira mu kuzana ishyaka muri Amerika ry'abakire, ry'abaherwe. Urumva? Bazajye bajya muri izo diwe n'ibinanirana birangira Amerika icitsemo ibice, amareta akomeye y'abanyenganda akore state yabo, avuga ati tweye tuzadukora mu buryo buri unilateral. Izi za California rwose ejo bundi muzamutakizibona, za New York gutyo. Ubwo ruvuga ngo nyine Amerika bino bibazo uko nayo yari yujwe nuko isahura isi muri ubu buryo ikayisikama, n'ubundi bigiye kurangira gutyo Trump abihinduye agatogo. Uko formalite Amerika irimo muri 1970 mu 2026 ubona ko iyo ideology niyo philosophy ishaje, bigeze mu gihe Israel iri gukubitwa na Liban, iri gukubitwa na Hezbollah plutôt. Umutwe w'abarwanyi wo muri Liban bazanye nouvelle generation y'izi drone kamikaze, sniper zikoresha amafibre optique, zirimo zirarasa bikomeye. Paraxi z'abasirikare ba Israel, hari ahantu abasirikare ba Israel muri Liban bari barafashaje hashize imyaka 20, kongera no muri ya gahunda handi bafashe ngo bashyira ligne jaune. Yego ni igisebo kuri Donald Trump. Ahubwo muzajya mubona bano bazungu iyo batangiye kugira panike no gutsindwa, bahita bazana umuntu bwa ceasefire. Wambwira ko muri Liban ceasefire Trump yatangaje yamari icy'abanyaribani ko yaje ari ariko Trump yavuze ko ikibazo cya Liban ari ikibazo gitandukanye n'ikibazo cya Iran. Ikibazo agomba kwitaho ku ruhande, hanyuma abanyaribani bagomba gupfa, noneho bo ntibava amaraso. Abantu bose baravatira Liban niyo izabihombera. Mbese nani kuri kubibona? Oye, navuga ngo Liban nayo igomba kwirwanaho, ariko Liban yo bayigize state iri, bayigize leta iri corrupted, barayikorapsinze, failed state, bayigize failed state. Uko inzego za Liban uko zubatse, inzego za Liban ziri fracture cyane, ziri fragile, harimo kasiri ikomeye cyane. Yafashe perezida wa Republika Joseph Uni, niba bajyana perezida na vice perezida, niba bagira n'uyu perezida w'inteko ishinga amategeko na premier ministre, abo bagabo iyo myenye yo hejuru ya Liban ntabwo bahuza. Harimo abapro Amerike, abapro Européen n'abapro Israelien. None byagize impact yuko igisirikare cya Liban kitabaho, kirushwa imbaraga na Hezbollah. Nuvuga ngo chapter ya Liban nubwo avuga ngo ntibihuye, koko ntibihuye nyine. Liban yo bamaze kuyikoraptinga, bayishyizemo virus, niyo bashaka gushyira no muri Iran. Impamvu babonye ko Iran ihinduye amakarita, bagakora tora muri referendum, bagakora igihugu kigendera kuri ideology imwe n'idini imwe n'imyemerere imwe, kugira ngo bakase izo systeme zose. Uko buri Amerika ibirwana amakarita yo kubicira ubutegetsi, gushyiramo abadabo agent babo. Uko first of all, impamvu iki kibazo gikomeje kuba compliqué cya Middle East Kenya complexe, iki kibazo uburyo Amerika ikibonamo bitandukanye n'uburyo Liban kibonamo, Israel kibonamo, ibigobe by'Abarabu bikibonamo, ibindi bihugu baturanye zo Pakistani, za Burusi, za Russia n'ibindi byose. Doko ku rwego rw'isi iki kibazo cyo muri Middle East buri muntu akiriba mu nyungu ze. That right, mu nyungu ze.
umwe avuga murasane, undi ceasefire, undi tibimere gutya, undi ngo mukoresha amadolari, undi mukoresha ari roko. Nuvuga ngo iyi si yajemo umujagararo uteye ubwoba ko buri muntu arareba inyungu ze muri iki kibazo. Aricyo kibazo rero gituma ibibazo by'isi mubona bitari kugenda umujyi umwe bikemuka. Nk'ubu Trump ideoloji afite y'isi, uburyo ashaka kuyoboramo isi mu gikoroni, mu kigengista, itandukanye n'abandi. Bavuga ko Trump ameze umuntu utwaye bisi ajya kuyigongesha igikuta, ariko abantu atwaye muri bisi bose basaze bavuza induru, ayikata right bayigarura left. Urabona bisi yataye control, ya kugonga igiti bakayigarura. Ni Trump. Urumva iyo utwaye Amerika, uyoboye Amerika, urumva tujye gusenya Irani bagakubita, yajya kubastinga bagakata vora. Donc uburyo isi iyoboye mu buryo buri mekanike. Ako ke nibo abantu bafata isi. Njye ariko nagiye mbona kuva kera hari ukuntu ujya ureba ukabona abantu bari mu bintu Keni baridinze ibintu, ntibumva point, ntibabimerita, ntibazi ibipfa n'ibikira, ariko ngo nibo bantu ngo bari chief ngo b'ibintu runaka, n'amakuru atazi kuyanaliza data ubwabyo ntabizi, ariko ngo ni decision maker. What does it mean? Nta kintu azi. Urumva nta kintu azi mon frère, ntashoboye. Ni gute wambwira umuntu nka Donald Trump uko aba command in chief kuri issue ya Iran, kuri issue y'isi? Riga Keni, iyo ni rwana tirere. Burya umuntu ukurusha ubwenge, ukurusha strategy, ni waba ufite imbaraga ziri heavy zingana gute, ntushobora kumukubita umunesha. Umuntu udafite filozofi, nuko Bakame nyine kera nyine muri za sembore Bakame yashukaga impyisi cyangwa iki, yabeshyaga. Keni urafata umuntu nka Trump ushaje utumva point buri kimwe, usora statement kuri True Social saa sita z'ijoro ngo agiye gushyira civilization ngo muri Stone Age. Nta na rimwe isi igeze igira abantu bari crazy, ariko mu nyungu z'abakire. Trump akenesheje abakene, udufaranga tutumazeho, turi kujya kwidepa mu bakire. Nko Trump we yazanye no principe y'ubucuruzi. Ubu Trump arimo arapuringa amafaranga mu bakene no mu bihugu bikennye, ayapushinga yongerera kampani zo muri Amerika, high tech n'iza energy. Ariko ikibazo cya energy muri Aziya gikomeje kuba ikibazo. Ahubwo nagira ngo turebe bino bihugu biraza gukomeza kuresista bingana gute. Igihugu cya Pakistan cyari igihugu cyagaragaza ko kidashobora kwihangana igihe kirekire igihe umuyoboro wa Hormuz waba ufunze. Bagaragaza ko Pakistan ishobora kumara iminsi 3 yonyine nta gitoro, rwose igitoro cyahita kiba ikibazo. Ese Pakistan izakomeza ubwo irebere ibirakora uruhare rw'ubuhuza, ariko kugaragara ko ubuhuza biri kwanga ndetse bikomeje no kwanga. Ese Pakistan itari kubona igitoro, hari kwifashishwa inzira zindi z'ubutaka. Amerika nayo yatagiye kugera kuri coastline yayo hagenzura, tukaza ngo Pakistan no yishiraza kuyimanaginga gute. Iran irentavoninga igiye gufasha Iran, ubuhuza ko bisa nkaho biri kugorana, urabona bibuze kuza kugenda gute? Keni, bisaba gushaka solution alternative, turabizamo kuko iyi si icomekeye ahantu hamwe. Waragiye ubona Amerika afashe petrochimie, inganda nyinshi za petroli hanze ya Amerika izishyira mu bigobe by'Abarabu, ariko bibagirwa ko bica mu muhora ari munsi, bibagirwa ko Amerika n'Uburayi bafitanye n'igihugu amasinde n'igihugu cya Iran. Biringira ko igihugu cya Iran bazagisenya completely bakagikora pusinga, kishaka amaboko mu Bushinwa no mu Burusiya no mu bandi bafatanya bikorwa, gipeza situation none bikiraniza. Ariko ku rwego rwa Pakistan iri ku rwego itabura energy, na Azerbaijan rega burya aba energy. Ikibazo gatine energy tuvuga Keni, igaze na petroli nizi setup, rafineries za gaze na petroli nizi setting, nizi nganda nyine ziri hard nyine infrastructure, ariko handi hose zirahari.
peteroli na gaze birahari n'amabuye y'agaciro. Ngo Amerika yaragiye ishyira amagi, ntiwavuga ngo ni nk'amagi yagiye bashyira mu kebo kamwe ahantu hamwe, none ashobora kumeneka cyangwa akabangamirwa, abantu badepandagaho bagahura n'ikibazo. Nanone isi yakoze ibibazo yiringiye Amerika cyane, Amerika nayo ikomeza kuyishyira ku kinya. Yego. Ni ukuvuga ngo ukuyemo Ubushinwa, Uburusiya, Leta z'Ubumwe za Amerika, ibindi bihugu byose n'indi migabane yose usanga ikidepanda muri energy, murumva, muri politike, mu bukungu. Donc twibere muri dependance y'ibintu byose. None Afrika ni dependance total. Nta faranga Afrika tugira, nta systeme de paiement abantu bagira, nta digital platform abantu bagira, nta bukungu bwigenga abantu bagira, nta tudepanda kuri energy. Bigeze ku rwego n'abaperezida bapropose bakabahabwa n'ibindi bihugu. Nibyo hirya no hino no Burayi na Amerika, nose Burayi, Aziya nk'ibyo bavugaga, n'iki gice cya Pakistan na Afrika nta dependance energetique dufite. Ariko byaje biterwa na politiki ya Leta z'Ubumwe za Amerika ishaka kurera abana badakura, kubagwingiza, badakura, batigira, udepande ibintu byose kuri Amerika, ku ifaranga, kuri energy, kuri ku bikoresho bya gisirikare, ku isanzure, kuri communication, buri kimwe cyose. None biza mu gihe Umushinwa n'Umurusiya bo barabiteguye ibintu byose. Ubushinwa ntabwo butunguwe, Uburusiya nabwo bwarabiteguye. Nuvuga ngo abantu bubatse porogaramu yo guhangana na Leta z'Ubumwe za Amerika. Aba ngaba nta kibazo bino bibatunguye, ahubwo abantu bubatse porogaramu yo kudepanda kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Nka cya kirondwe nyine kibakuru kivuga ati inka ntizapfa, ariko yipfuye nyine. Ubu rero kuno gupfa kwa Amerika nibwo bigiye kugaragaza igihugu uburyo kigomba kwishakamo ibisubizo. Nese ubundi bajyaga kuyikura hari abatazi ko Amerika ifitanye ibibazo na Iran. Iran ariko nayo yari bibizi, ifite amastoke menshi, yagiye yishakira n'izindi nzira. Rega Kenny, kuba umuyobozi not only kuba umuyobozi ngo uri umuleader gusa, uri umumanager, ugomba kuba n'umuvisionnaire, ukareba kure, ukaforecastinga, ukareba n'ibibazo bishobora kuza mu minsi iri imbere, ugatangira kuhangana nabyo mbere yuko biza. Nk'umugende kubona ibibazo byo mu myaka 10, 15 iri imbere hano, rimwe na rimwe hari igihe wabivuga ugasanga biteje n'ibibazo. Yego. Ariko hari uburyo bimwe nagiye mbereka ugenda ubona byibara umunsi ku wundi. Yego. Amerika nayo ifite viziyo yo kwica isi mu myaka iri imbere yindi, igasigara ari Amerika. Ngiye mbona bino bintu Kenny bituruka no ku myumvire y'ubuyobozi bw'ibi bihugu. Nko kubaka urugo, wumva ko iwanyu bazakubakira, mukuru wawe azakubakira, kanaka uko wohereza udufaranga somewhere, wese aramutse atagihari urasara. Erega tuve kwiringira, bavuga ngo ijambo ry'Imana kubaryeme, bavuga ngo we kwiringira umwana w'umuntu, wiringira umwana w'umuntu avumwe. Yego. Umuntu wiringiye Amerika agiye kugaragara muri iyi issue. China imeze fine, Russia nuko iravuga ati awa yabaga byaba, Iran iravuga ati ndamurokotse, ati daimon ari maze igihe ingenza, ati ndayitsinze ku mugaragaro. Urumva ikibazo none byo ibintu bigiye gukorwa Kenya. Reka duhe nahi iwacu muri Afrika. Afrika turi umugabane ugira imvura nyinshi, ukagira n'izuba ryinshi. That right? Kokore. Ibyo byose ni source d'energie. Afrika dufite ibice binini bibamo ibyo bita ibirunga. Ibirunga nabyo nababwiye ko ari source thermique. Ibyo nabyo bya source d'energie. Afrika nanone ubwo nibyo bihugu bya Aziya n'ibindi biba byumviraho. Dufite ubutare bwa uranium dushobora gukoresha ayo reactor, urumva meza, mu mbaraga zisubira. Ngiye ndumva source d'energie tuzifite. Gaze na peteroli muri Afrika turazifite mu biyaga, mu butaka. Ikibura ni ukugira icyerekezo n'ubushake no gushyira hamwe. Ufasha amafaranga, nagiye bivuga kera, ufasha amafaranga. Ibi bihugu byose wavuze ino migabane na Afrika babikije mu Burayi na Leta z'Ubumwe za Amerika, nubwo yatangiye kubifatira.
wabikoramo rafinerize ebyiri eshatu nziza zigasapurayinga icyo bita energy. Ibisubizo birahari, ahubwo ikibazo cy'ubukoroni gituma abantu badashaka ibisubizo, bakomeza gutegereza ko ibyo bisubizo hari abandi bazagera gute bazayibagezaho. Kenny, Amerika ifite icyo bita America First. Donald Trump wenda nubwo yabuze strategy muri America First, ariko stili n'ubundi Amerika yahoraga iri muri porogaramu za America First. N'ikimenyimenyi wabonye ko na Barack Hussein Obama hari abanyafurika benshi cyangwa ba black bagiye babyamamaza, ariko yabahembye kubicira Gaddafi. Yego, toujours always America First. Ahubwo se porogaramu za Afurika zirihe, za Aziya zirihe, Middle East bizirihe? Nicyo kibazo dufite. Uburayi zirihe? Iyi yose ni wake up call. Ni wake up call. China ntabwo yageze hariya for nothing, yarasafarinze bikomeye, yari iri munsi y'ibihugu byinshi cyane rwose, iri inyuma. Abanyaburayi nuko nese urambwira ukuntu Total Energy, kandi abanyaburayi ntibabashuke. Abanyaburayi bafite investment muri izi company z'amarafineries ya gaze na peteroli n'amabuye y'agaciro. Yego, niko Burayi buravuga ati ntitugifite abaturage b'abajene, ntitugifite n'imitungo kamere, bamwe ntibanayigira, ariko dufite mind, dufite ubwonko, tuzi gucabirana, dufite divide and rule tukabasahura. Ese igisubizo bazaduha hano hafi ni iki? Si ukuryana kuzana amoko bagacukura ibiri munsi y'ubutaka, kumushobora guteranya umugabo n'umugore bagasara bagashwana, imitungo yabo ukayigura muri cyamunara, ariwe wabateranyije. Ni umunyaburayi, ni umunyamerika, ariko stili dora twiteguye umukoroni, umuntu ushaka kudusenya ngo bari uza duhe n'ibisubizo. Twe nituva muri mentalite koloniale y'ubucakara n'ubukoroni Kenny, n'abanyaburayi n'aba bantu bo muri Aziya na Middle East, mbese birakwiye ko Abarabu Golfe d'Arabe n'ababejo bundi bitwa ngo barinde umutekano wa Leta Zumwe za Scam. Erega Scam na Amerika niyo yazizanye. Yego, abantu bose bibazaga bakavuga bati wena ubivugaho umunota umwe dusayininga out. Ni kuva abantu bose bavugaga bati ibigo by'Abarabu biraza kwirukana Leta za Amerika birangire bakoze igisirikare cyabo. Ati kubera ko bino bihugu 8 bitanga biliyoni 120 z'amadolari ku mutekano wabo, bifite GDP ya triliyoni 2 n'igice. Igihugu cya Iran gifite budget ya biliyoni 14 ku mwaka, kikagira GDP ya biliyoni 400. Ati reba bano bantu, ndavuga Iran, reba ibyo bakoreye umunyamerika. Ati reba umunyamerika muri Middle East mu bigo by'Abarabu ari buze kuza kuvamo kubera ko Iran iramusoje. Warebana gute babivuga hiki bo bakora igisirikare kuko bikaborohera? Nibyo, that right, nibyo rwose. Iran yishatsemo ibisubizo, iharanira ishema ryayo no kubaho kwayo, no gukora confrontation na Leta Zumwe za Amerika, kumanika ibendera imbere ya Leta Zumwe za Amerika. Abandi bakina ikarita y'uburyarya n'ubugambanyi no kuyoboka ubukoroni bwa Leta Zumwe za Amerika. Yego, bazi ngo izabakiza umuturanyi. Yangiye rero ikibuga cyicuritse. Ubwo niba nk'umuti nyine bakoze amahitamo mabi, bad choice. turagushimira cyane documentary.